I tēnei wā o te krihi me te toko mahanga tamariki kei te whakawherutia e te māwiwi. Nā i te ata nei I whakarauika mai e tahi kai waiata rongonui ki tō mātou whare ki te reo tātaki, ki te kohi pūtea hei āwhina I ngā mahi rangahau, mahi kimi rongoa, mō aua māwiwi. I tēnei krihi me te kua whai whakaro ngā kai waiata me ngā pēne o Aotearoa, ki ngā tamariki e noho ana I raro I te maru o te mate. You know, they don't get to do the things that normal kids get to do, but you know, I've seen their hearts and I've seen how strong our children are, especially Polynesian, Māori. Ko Cure Kids tētahi o ngā pūtea e kitea ai ngā hua hei whakaora anō, hei āra I ngā mate e pēhina I ngā tamariki. It's important for us to find skills like that so our kids grow to be the next doctors, the next rappers, the next, professionals. Ko te mate pukupuku ki ngā pūkahukahu, te mate huka, me te mate manoa ngā mea e whakamate ana I a Māori mā. He whakapai tā ngā mema o Salmonella Dub. If you try and stay healthy, then it's a better way to prevent cancer rather than to find a cure for cancer. Let's prevent, let's don't be the ambulance at the bottom of the cliff. Let's try and educate people so they don't get it in the first place. Te nuinga o ngā pēne e mōhio ana ki wetehi tamariki kua pāngia e te mate. Koina e whakamana ana I ua rātou koingo ki te whakatairanga I te hauora. You know, you're nurturing a child and something like that happens. It's I enei wā hari, I enei wā koa, ko te mea nui e whai whakaro ana a Aotearoa whānui ki ngā tamariki e noho māwiwi ana. Mere kiri mete. Meri krihi mete from our ease. Alright. Mere kirihi mete to Te Karere. Raiha Johns, Te Karere.